ababoni abalungi muntu w'abantu media tusangairwa okubabona akaire kano ketuli mu ssaawa eno tuli mu maka ga Muzeeyi Wilson Bukayi bwe bakazaako eri amusomesa ag'omu tawuni muno mu kibuga kino eky'Idinda era nga obituyale ku Radio Road gali mu second lane eno betayo Muvule Crescent era nga gwe tulina ye essaawa eno oli kutubona naye ni mukaire waife mukyala Wilson Bukayi gwe tulina ye gwe yayogera ku kulule bwe yali alituwayira ku maadi engeri gye gaba kubamu ku omukolo ogwali ogw'ebyafaayo gwe baserekesa endagala yena ajja kutukobera ku nsonga eyo saawa eno tumwagaine gaka aye nga bwali nti mukyala mukakalukani ye gaka tasobola kutyama nga azira kyali kwegemyako era ali kwegemya kutunga ekyalaani ayina atukoberaku ebisingawo mama asangaire okubona nze nansangaire okubona sebo olyote mama bulungi sebo sibweta sebo bulungi nnyo kusuuka bwigi amiina mwebala okuweereza emirimu tusiima kirungi katonda abongere enkabi amiina esebo omulimu guno abantu abali kubona muntu w'abantu media bandyeza okutegeera olikola kiki eno tuidi nti oli kutunga ekiki kyolikola neyanziza sebo bwoli kumbona oti ebyo wekyalani ayogeranga bwakola tasobola kubeera awo imwe muwayanga oba oli kiri kukubira mugenyi bukerere ayi bwoyogeranga bwokola enembago yaife ekyo bweri bwoli kumbona ano oti ndi kutunga uniform dabuwenge parents eyesebo oli kutunga uniform dabuwenge ntunga uniform dabuwenge parents tutungira abaana ebiteeteeyi twatunga amasaati twatunga empale twatunga sports wear ndiniba nange benkola nabo aye olw'okuba leero nno lebadde lunaku lukulu lw'abakozi bona bali kuwumula mu kyova obona nti saawa eno bazirawo aye bona mbabayemu ku kalivu nti mubeekuwaka mwena muwumule kuuku aye nga guno omwezi gwona gwona gw'abakozi ogwa May ogwokutaano Labor Day kale omwezi gwona gwona tugutwala nti gwaife gw'abakozi osobola okukolera abakolera mu butale abakolera wabatungira ku ngira mbeeta ino mwena muli mikwano gyange era twayagana neyo twagaya kubanga tuli ku mulimu omulala guno omukaire kuti endowooza eno ekuyidamu etya ey'okukoba oti kantandika okutunga uniform dabuwenge parent primary school era emirimu ngikolere gano baka neyanziza sebu nze okutunga kuno natandikaira nga nkaali kagala kato twabonagana ne mwami Bukayi oyo omwaka ogw'1980 era bayida gaka bakyala bayida nga abayida okubona kumusomesa munaiwe mwani nazze baloba kumwagaanawo nze n'abaaniriza bulungi twagayana bayenze nali nsomesa Bufadengo ate ngono omwami bamutumye nga deputy enawanyago kale bayine bamukuba tujje ku kyalo obone kuku wona ajanga okunona endagala enku yona ajanga okuwayako eri musomesa mwine kuba omusomesa tasobola kairi kugumba n'abantu bandi nga muyaka nini n'okumuleeta nze nali nga mbawaka ngaye ze nansomesa Bufadengo aye nga nviira nayanyago mu maka ga muzeeyi wange omugenzi waire yawumula kale bwe batuukaawo nze n'abaaniriza bulungi n'abasanukira biseera ebyo sukaali yali nga taboneka n'abafumbira cyayi amajaani gebeeta mugumu ng'azira sukaali ga mugumu wabulwa cyayi mugumu muzira sukaali cyayi omukalu nga muzira sukaali aye nakalanga empengere neyaife eya buliido katonda kwolwo yanamba yanamira empengere yatulika byaba oti bigi bayida abaami bana bati n'omukyala mulala baba bataano aye basanukira empengere ere nabo tibakagigayo aye gabisa emyaka 43 waira abandi batwalibwa nga bwe twagaana bagaya mpengere kyayo n'omukalu azira mu sukaali oyo tebamwogera ku ino boogera ku mpengere nataaka omuntu yabawomera
Nagano buti abaami abo bayida lwena n'omukyalo omulala bali kunoonya Mwayinaze yali aviirewo biseera ebyo wandiga zina n'amasimu